chi bai ule an tam le chicken sausage ka kan pol dona sausage pali lek te hi ka manga an tam hi ka thiana ka sil fai vek to a an tam ka man tur hi tel khatania a tel hi alian vak lawa kan du tiat khan kan chananga alaya ka phela sei deuh hlekin ka chana pali aya tampo tel theya aya tlempo tel theya an tam nen in cho pol moi tok tur kha kan telang tel fian ni vel ka tela du zat tel mai tur ania tel po sa to a ar sahi ka kang phot dona kang masalo po khanin asiam thei thawa minute thum vel ka kang to a hemi tel vek a hian puron var chan sin kan kang sen ve ang me hi ami dia ma khan kala da renga rong lo in kha ka sen ve to a mar chatai adu lo tan chuan tel lo mei tur ania a tel lo po hian a tui em em thowa sahi ut kan hlaute ni chuan tui tlem te kha tel theya thing marcha fian te chan ve thing marcha hian ati mui tuya an tam ka tel ngal dona uluk dewin kan cho palang tui hi a hran pa in ka lei lawa an tam hian tui a pai hne ma kan hre thewa si a al tur to cornflower fian te khat tui no chan ve atak lutuk lo tur ania cornflower aya maida a man theya nakina kan telanga arong te hi amoy ania a hring sar mea an tam hi ano lam mang theila amin ma mei ba ka tui bi ka chicken powder fian te chan ve ajino zok po man theya an tam hi kan re ngai dawa ano tha a min ma a min lutuk khan kan kang don lawa min deuh hlek kan du chuan kan chuang rei mei don ania mei hi media ma khan ka da a cornflower le tui kan cho pol kha mei hi asang bera ka da a tui tam deuh kan du chuan al dan te han dan te kha siam rem vek theya cornflower pot tel hnem deuh angai dona chochomatan te hian a tui lutuka cornflower hian a tui hi ati hnanga eite ti nuama a hul huk ang kha om ve lawa
cornflower thak nu hian minute khata tanga minute ni vel kan chuangang kan du to ka tak khan kan siamang atui te po hi du tam deuh kha chuanin lei tam deuh mai tur ania atui tak dan po tok khop mai an tam ka thak nu hian minute ruk bor vel ka kang to a thain ti zong te ni chuanin lo siam ve don nia ka chinel min clear saka wangin ka lo me